أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله ورحمة المهدى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين والطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Umat salam malabbi pelaksana Idul Fitri yang insyaallah engkir yang masih pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur ki mapuji tepaje risompanan nia ripuji pengala ta'ala maraja. Na pada toha pengala ta'ala tepaja na paturu pamasina dan nia pakkamasina lauridi manang atanna. Ya tannan ro nasabari na to pada engka ki maddepungan rilalan na onrong iwi na sabak set dinia nan nia akatta ia naritu pasilan ka sompa madeceng rihadirik na pengala ta'ala, yakni salat Idul Fitri secara berjamaah. Na mamagi-magi ia pas sompata na tarima madeceng risesi na pengala ta'ala turun na dupai toiha si bawa riu renunna ia naritu pamasina insyaallah. Salawat nama passalama lauri pangulutan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia na sengaja pengala ta'ala na pahadere riasa lebok na tanai sarekwam mangiwat dingi mancaji sulo ripatan nalino wat dingi mancaji lalang akka cuera asalamakan rilino lebih pamati asalamakan ri akhirat. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Umat salam malabbi pelaksana Idul Fitri yang insyaallah riam masih pengala ta'ala. Ia asoy kemenangan na tau matepe na sabab pure mapuasa riular ramalang siulang itana itahang aleta pole ridekai itahang aleta pole rilupu itahatto aleta pole risinin na gau salai yanawat di solangi apalan na puasata sarekwam mangi engkaki pada mata ulauri pengala ta'ala nan niya manini pole ripapesangkana situngan na puasa etan niya mi bawang itahang aleta pole rilupu yarega itahang dekai si mata nekia hakikinna ia naritu kendalikan hawa nafsui nasaba ia naro hawa nafsui musuh kami nam maraja risesena idi rupa tawi. Sedi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesu pole ri perang Badar nenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napuadangi sahabai makada raja'na minal jihadil akbar ilal jihadil raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Majappu idi plesuki pole rimusu baicu manguju lau rimusu malupoi marajai. Sesungguhnya kita kembali dari perang yang kecil dan menuju ke perang yang besar.
mendengarkan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yero sabahe na hiram manang makada. Nasaba yero sabahe di pagaga narasakan ya sangi perang maraja sangadin na perang Badar. Nasaba nang noloi musuh yang paling besar yang berjumlah ribuan yang dipersenjatai dengan senjata yang lengkap. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ne keriwatun nang kalinga ada na nabi ta makada majapu idi lesuki pole ri musuh becu manguju lau ri musuh marajai. Aga engkaset di sahabat makutana surona Allah taala aga engkamu pagah musuh maraja daripada perang Badar. Mappe bali nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada ia engka musuh maraja melo ioloi ia naritu musuhi hawa nafsutta. Olehnya itu rilalenna ular ramalang ilati aleta siulang itana kendalikan nafsutta diarahkan lau rilalenna ia na pernui pungala taala nama bila pole godaan na sitangi narimakan na naro tattokan laloi nasaba alefu nari alefuki manangi sinin na gau salai nari sampias sinin na ampe kedo na cece pungala taala nenapa to pada makatanni ria petronna agamata ya naritu kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam timpa toni koritu bitara temen nue nato pada makaleja risalangkan bitarai nato pada tu dan riasna papang ulawangi nasabat tuntui rio simatana pungala taala amau perang nalolong atau pura pasileng nekangi puasa ramalang nasibawai tepat simata Allah ripungala ta'ala namusui hawa nafsunna nakendalikan alina pule anu na cece pungala ta'ala yana tonna sabari rio renunna pungala ta'ala nan niya addam pengenna papada-padanna makadanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalang hadis nama kada man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nigi tau mapuasa rilalanna ular ramalang nasibawai tepat matugangkan rilalang atinna majapur yak dan pemana sininna dosana pole pengala ta'ala. Kini Ramadan telah meninggalkan kita dengan membawa sejuta cerita suka duka sebulan penuh di dalamnya. Wahai Ramadan, ku kan selalu merindukanmu. Karenamu saya bisa menikmati indahnya makan sahur bersama keluarga. Karenamu pula saya bisa menikmati indahnya sujud kepada Ilahi. Karenamu pula saya bisa merasakan lezatnya bercakap-cakap dengan Allah lewat Al-Quran. Karenamu pula lisan ini ringan berzikir kepada Allah. Karenamu pula membuat silaturahim menjadi indah. Wahai Ramadan, diri ini tak ada jaminan akan bertemu lagi denganmu. Namun kerinduanku yang begitu besar kepadamu, ku berharap Allah kan pertemukan kita kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umma salam malabbi ya engkai hadiri. Ya tonna asoi, aso asidunukanna uai matanna umma salengi. Engka umma salam madunu uai matanna. Nasabak marengeran lauri tau mabilai. Jauh di mata, jauh di rantauan. Tidak pula merayakan hari raya bersama berbagi cerita suka dan duka. Engkato umma salamat dunu wa matanna nasabak marengeral lauri tau magati elisu ripamasina pungala taala. Imagi bapak ta, imagi indot ta, anak ta, ya riga keluarga ta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mumpuk mana ni riparengerata makadah sepertinya barulah di tahun yang lalu kita berlebaran bersama, bercanda, bercerita, bercengkrama. Namun kesemuanya itu hanya tinggal kenangan. Nama kenanaro upa paha idi ia asoi engkaki malepe nasibawai keluarga yang lengkap. Ia asoi engka umma selamat dunu uai matanna nasabat tuai cale ale rilino teng indo teng ambo.
papada atau ngena anak biu-biu. Hari raya lebaran ini semestinya menggembirakan. Nekia risesina anak biu-biu mancajiwi pakkamase rilaleng atinna. Engka anak biu-biu si mata tu dan riwirinna lalengi dengan pakaian compan camping, dengan perut lapar di bawah terik sinar matahari. Mat dunu kasih uai matanna lapo anak biu-biu riwattunna naita anak-anak si umurukna lau melepas si bawa bapakna dan nia indokna. Ya ro anak biu-biu lau riset dia onrong nekiatin nia onrong allepereng akan tetapi menuju satu tempat yang hening dan sepi. Konero monro rikuburu riduai pajajianna. Anak biu-biu depada natahang wai matanna matdunu nagappai tanah kuburu na indokna nenappa nakadau batu nisanna indokna nama kedah. Ya ibu indok menenge engkau mau pikir tuor ya selebok na tanai melok landrek kak kasih melok landrek kak kasih igeteng melok landrek kak kasih iye pak mangujul lauri masigi pakaraye asenna pengala taala. Wahai ibu, jikalau seandainya engkau masih hidup, ingin rasanya saya dipakaikan pakaian kepadamu, masih terasa nyanyian-nyanyian untuk menidurkanku, masih terasa cerita-cerita untuk menenangkan hatiku. Pedetat tambah ni kasih terina anak biu-biu riwatun nama saili pakitanna lau di tanah kuburukna ambukna nenapa nakadau batu nisanna nama kada bapak ambuk menenge engkau mopi melu kasih irenge manguju lauri masigi pakaraja asenna pungala taala. Wahai ayah, jikalau seandainya engkau masih hidup, ingin rasanya aku diajarkan mengaji kepadamu, ingin rasanya aku diajak bermain kepadamu. Wahai ayah, tanganmu melepuh untuk mencari nafkah dan memberikan rezeki kepada kami. Akan tetapi kesemuanya itu hanya tinggal kenangan. Pedek tatamba ni kasih sarana atinna anak biu-biu nametet nagora lauri pungala taala makada ya Allah ya Rabb tapiara lalai kasih duai pajajiak kurelala kuburukna piara lalai tapaloangi kuburukna hindarkan keduanya dari siksaan kuburnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mapasaka lauri di manang ye anae engkamu pito matuatta si mata tu resel lebok na tanai tajaga lalai tomatuatta tapiara lalai tomatuatta. Berbaktilah kedua orang tua kita. Upapaidi nasaba engkamu pito matuatta alasiaga egana engka anak-anak kasih melok rikat dau melok bergembira si bawa tomatuanna nekadik nanolli nasaba mati ni tau rifajiajianna. Saya pesankan kembali kepada seluruh anak-anak yang masih ada orang tuanya, jaga, pelihara, berbaktilah keduanya. Karena jangan sampai kita menjadi anak durhaka kepada kedua orang tua. Engkau di kisah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau di sahabat min rei haji natiwi indokna riwattunna min rei haji nasopoi indokna de na falabo fale ajena de na falabo in ajena indokna nagarrui tanana tanah haram sininna rukun-rukun Islam na fegau nekia nasopoi indokna. Setelah ibadah haji terlaksanakan nenapa mangulur sahabai laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenapa na cerita makada suruna Allah Ta'ala, apakah saya sudah berbakti kepada kedua orang tua saya, khususnya ibu saya. Nasaba usopoi jame sinin na rukun-rukun haji aga nama kaca-kaca na bebek wai matanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nape bali makada doja siwan ninna indokmu dena siang ke aga mefegau titik susu si tetikna indokmu dena siang ke aga mefegau. Artinya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dek gaga angkat tak pak yakko angkaki madoraka laur diduai pajajiatta.
dek gagagunanna pat disengeta, dek gagagunanna waram parata, dek gagagunanna pangkat dan jabatan yang kita sandang, yakko engkaki madoraka ridwai tu pajijiatta. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidaklah akan masuk ke dalam surga, bahkan tidak akan mampu mencium bau surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu sekali lagi saya pesankan kepada kita sekalian yang masih ada orang tua kita, selesai pelaksanaan Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama pulang ke rumah. Tasapak lalu indok tak ciungi pala ajina nenapa telawi rihadirik nama kedah Allah dampaki, minta keikhlasan, minta keridaan, peluk sekuat-kuatnya. Jangan sampai itu adalah pelukan yang terakhir untuk kita. Cilakan atau cilakai aku engka anak belumlah berbakti depan elok dampel lari tomatuanna na lesuna rifamasina pengala taala. Orang celaka anak yang belum berbakti kepada kedua orang tuanya, namun Allah Subhanahu wa taala segera menjemput kedua orang tuanya. Sekali lagi, surga yang Allah tempatkan sangat dekat di hadapan kita. Perbaiki sehingga insya-Allah Allah pun juga akan memberikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Umma sallam malabbi ya engkai hadiri pada engkamanan nikmai nai fahadiri atita ati macin nota mangulur hadiri na pungala taala. Marilah kita bermunajat mat darari marana-rana marellau raja sewana pungala taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puang tapalalu ka pangolay atiku nan niya watakkaleku lauriolo arajatta puang dek gaga elo ulleku sangadin na elo ulleta puang tanri ulle bilangi atas salaku nan niya atakalupaku ia pura mat dioloi nekia wattokan relalang ati makada idi puang maraja mat dampon riatanna. Puang sitinaja mapide cellau ridwai pajajiaku nasaba ale malabina nasabari engkaka rilino sitinaja ka turusi pasurona sitinaja ka jampangi riwattu malasana sitinaja ka engka risedena riwattu na perluaku ne kata kalupa ka puang mak bali-bali ka rilalan na pangajakna ugerai riwattu mak bicaraku ridwai pajajiaku usalai riwattu malasana madoraka ka ridwai pajajiku puang toba ka lau rihadiri ta puang. Puang, jikalau seandainya keduanya telah tiada, jikalau seandainya keduanya telah meninggal, tafiara lalai puang, tapat tamak lalai ri surugata. Pelihara keduanya ya Allah, jagalah keduanya dari siksaan kuburmu. Jadikan kuburnya menjadi sebagian dari taman-taman surga di dalam kuburnya. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jal wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil azim. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا كادي الحاجات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يحسن وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آخر الكلام minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, siyamana wa siyamakum, taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.